Biyanan! Kastiman, ti kuna ni pagayam karyo. Dear man ang biyanan, day ka mga kitisaan na mauawatan ti ugali na. Manipod ama aging ga kadagiti anak na. Na pride nga men ti katugangak alalaki. Kat isulakit de ti malaan ti ma-pride mat nga asawat. Napit kami pa'y mata nagamamoy de kan ni Romana. Ngam nagkasar kami na dagos. Tapi nagkasarda kami ti amana. Isadyak unay na mamo ti pudno nga ugali ti asawat. Naamwak lang nga ni dinagdan na kamen. Pudno gayam ti mangmangag ko. Asamo la kanumama mo ti pudno nga ugali ti maysa tao. No kadenden na bunday toy. Rogyak nga roden ti agsalaysay. Awang kataga mo ba kahit? Tagawid tan. Awanan, nagatang kumat aminan nga kasapulan ije kusina. Intan ije paradaan. Insan Romana! Ni matbite. Si kamat gayam dia tabite. Wan, kasangsangpot may. Umay kayo agbakasyon. Saan? Umay kamin agnaed ijay lugar tayo. Ay, kastaya. Ay na, sa buwali matante pormam. Kanpi mo daw ka. Agpay so gayam ti bagbagada nga agpapudaw ija Manila. Ay na, kasano aya kat nakakulungak mutlat ng aminan iti ayan ti trabaho. Kat, kumusta nga ya, dan boyfriend mo? Nakiasawa ak pa yan insan. Ay, taga ano nga di asawam? Taga Manila insan. Ay, kat agkukuyog tayo ng agawid, insan. Wala, umay kayon kinibayaw, taintay ijay ayan ti luganan. Ha? Anya nga lugan? Ijay lugan mi insan. Nakaparada ijay dayjay man nay. Ay, ada lugan niyo. Wan insan, umay kayon tanawaya. Da kami laang tinaglugan. Ay, uray umuna kayong tada pa'y gayam gatangan me. Umakan ka riyo. Ay, sige, ipagbitay. Maminsan to na makilugang kamay. Sige, da kayo ti makamaw, bayaw karyaw. Ay! Mabayag pa nga grobot to, di papagluganan ta. No nakilugan ta ko makadain sa mau. Kadata ko may gidalanan. Agtal na ka man mat karyo. Kasla ka nga agraraman nga makiluglugan. Ha? Iparo pa matlaw na yan nga agbibisin ka nga makilugan. Uray marabyan ta nga gawid, bastahan ta nga makilugan. Na? Apay, ayan nagbaliw ti Jarmaw. Hindi nakita mga dalugan da insan mau. Anya nga nagbaliw nga ibagbagamat. Agtal na ka man. Tila salsala, wasawa mga... Apaan ka man ito'y paradaan nga uray ado ti tao. Kayat mo? Malang arudan. Diyan arud agsasaon. Uy, manong usliang. Anyat sirsire pam itatawa. Ay, agtal na ka. Ta, denggak man ti saritaan diabete. Kandi karuba tayo. Ha? Anyat ibagbaga daya. Agdamdamag ngamin di karuba tayo nga marites. Kat damdamagan na. No mano ti pinaggatang da ijilugan da. Kat mano kanungay. Nangag mo. Kas ano nga mangag ko kat. Imasidag kamat. Dinisturbom ti panagdangag ko. Kaslamat ka nga nakaraman nga anya data nga kasinsinta. Kundi short pan pa ite nakiting. Kita mo, gapo tapin mo daw dya legs na kundi short panan, ha? Adan samat asawa di asawa na nga si Mangpat. Baka kabit na ni Bite. Ay, uwan niya. Taapay nga handa nga nagkasar ito'y. Nag-awid ako maangay may nagkasar. Un nga rod. Iso nga burbur tiya data. Bak nang siguro data nga lalaki. Iso nga maitad na amin nga kasapula ni Bite. Iso matlagay ang mga limbastog. Tabak nang sadyakin kabit kanya na manong usliyang. Ay na, thank you dito'y inlibrem a merienda abitay balasang ko. Awan anyaman na nana. Ay na, ad-ado pa'y ko maabindisyon ti dumteng kada kayaw, bitay. Sapay la kumaanana. Kumatangak man. Apay, ayan jaglaklak ko ito'y. Napan nagsiar, Romana.
Malag merienda kamutan. Tanag libre ni Biti iti merienda. Kaya't nakanumot nga i-share ti blessing na. Saan, Auntie Pilyang? Ada kwartak nga paggatang ko iti merienda. Ha? Hanak nga pasikat nga men. Hanga kaslay jay da dumaid ta nga na kay gamdalang iti basit nga kwartak at kunamatlaangan nga isudante kabak na nga na ito'y lubungan. Ha? Nay, anyat sasawa mon, Romana. Awan, nanalagreng! Dara sa mamatag si Arita, nagbayag madatan. Ay na, pasensya kayon. Si Makit nga minti tiyan ko. Anyat gata nga maya, Romana. Asukar kan kape man. Nay, di ka gungot nga rodra. Darasan nyo kay dieta gawid akon. Masisirap ti matak itoy. Nasakit ti matak. Ay, mabit lang nga raw. Balasang kaw. Limas tong asasawam, Romana. Napakumbabanto pa di kasinsimaw. Ure pimintasan ti biyag na. Napakumbaba nga. Kadno aday jay store nga agpaspasikat. Agasam data nga ay. Igpilan na pa jay pitaka na. Ipapadlaw na kanumat nga na puskol nga. Sapay nakasyurpan manan nga aday jay. Ipaspasikat na jay nakurkurse nga legs na. Saan ka maasigo da kasta? Very close kayo idi ka ni Biti nga insamaw. Apay nga itang kakastakan. Padpadak lang matidi nga agdaw-daw at itibulong ti marunggay day jay. Ano na yan? Kanagpidpidot iti margrag-grag nga kalaman si daan ti paustena. Na. Kaslamat ka no nga sino nga kabak na nganan nga nakalaslastog. Lastog yakit di Apay yan ako na malastog ngayon ay. Apay nga yung baga na. Kadya pa nagilibre na ijay store Kadya pa nag-shore-shore pan na ijay. Agraraman nga talaga. Ha? Tila pa kaririribo ka may Romana. Di ka agsurpan no kaya mau. Ay sanak nga ampang. Tapno ag-shore pan ita. Kan may sawan short pan ko nga nakiteng. Ano, boxer short ka? Di pa dawatan ka. Kaya mau. Pagan ano ko ma di ora awawan. Nasakit di ulok. Na, unay lakit ka asawa ko niyang. Sumuruman ti kinaapal nan. Ha? Iso asan man na makaidnan. Lumabasak pa, ipagbitay. Ay, nasaya at nakita ka, bayaw ka riyong. Umay kayon tunubikat tamangan tayo ije balay. Ha? Apay, anya okasyon ngay. Pablesingan mi man tilugan mi bayaw. Ay, kawin na. O sige, may kaming tutumulong agluto. Ay kat pagyamanak bayaw. Pakibagam tuman la kada insan Romana kan insan Usling. Tapno jakon mapandita balay yo. Uni pag, ibagak to kadakwada. Agasam mandata. Talaga nga pasikat na diya nga bitik. Agasam tayo ito'y pati pagpublisingan da iti Luganda. Nida pala yung publising ang mati diya Manila. Ngam ito'y pala ang matkanumat. Tapno maamuan ti tatao nga dan Luganda. Taano maramanan tayo mo siguro ti handada, ha? Kaya damit agi paranod, bakit? Hanak nga mapan. Awan ti mapan. Haan tayo nga mapan. Apay ngay, inawis da tayo nga raud. Sa pa imbagak ama pangkam tumulong kani bayaw usling aglutaw. Ay! Haan matla nga mapan ni Manong Usleng. Anya? Siya lang raud ti mapanay. Hang ka nga mapan kunakmat. Hanak nga pag high blood ang karyo. Na, hay, una yan. Boy, no kayat natin mapan. Kayat na nga raud ti mapan, di mapan. Sige ka di bayaw. Mapan, kano kayat mo't mapan? Hindi ka nga lap-lap yan. Imbis nga haan nga mapan ni karyo, imbaon mo mat Manong Usleng. Ay na, nagkapoy mo ti panunot mo nga tao. Kas ano nga maramanan tang iti handian ni Bite. No, haan nga mapan ni bayaw. Ha? Nadamag ko nga may nga duwa nga litson ti alaan dia. Kan agparti dia kano tili mga kaldiyang. Sayang di papaitan ti kaldiyang. Adaya kaldiyang. Ada kaldiyang. Inikak ni bayaw ti silupin. Urayan ta nga iyag na di kananta. Sigurado nga ag isupot da jay. Ni, di kayo matgayam, tatang. Ay, wine! Umaya man, tamok adi kay mo napandita balay da bitay. Ay, masurunak ang makakit-kita kada bitay nga agpaskan. Sumra kayo Mi nga pagan ano ti mapan, makipangan. Kaslamat agpalpalama dia tao no, mapantay makipangpangan ti sabali nga balay. Ay, husto laeng.
Taad-ada lumastog day jay akasinsinyaw no mapan kayaw. Ni Romana ngay, napanan na. Napan kaday, ti ayan ti agpaskain. Haan Ade di ko say na. Kahit, adan trabaho, musleng. Awan pa'y mati ayab. Urayak nga umaydak ayaban, di agpaaramin ti balay. Awan mati aghayab nga. Pagan anok, ti mapan ag-apply dita. Isudi ati umay no, adi kailangan dia. Ay, ikaw na. Ipakita tayo kadagita at tao asaan tayo asinsinan. Kanarigat, no nababati pagkitkitaan da iti pamilya tayo. Hehehe! Diyan may tulo ka! Mangang kamit tembakait. Tadyay nyawig ko kaninyo kini bayaw. Ay, mangmanganan ni bayaw. May hamanganin, Romana. Kanan nyo lang ha. Nay, mas, Nanganakon. Diyak kaya timangan iti handa ti pasikat nga tao. Tell mo nang pailang dita pride mo, adiyan ko. Kanan tapay dagitoy, tapno mabsog ta. Nanganak nga rodan. Diyak kurso na dadagita nga makan. Nay, papanam karyaw kaanakan. Inna man makipurdi ang agdalos iti garden ti kumpare kanday. Si kalaakan ayon ti makitkitak arumrumwar di tabalayaw. Apay, di bayaw mau, awan plano nan ngagtrabahaw. Diyaman amaw. Ururay na mga damangayab kang kuha nang agtrabahaw. Katno awan mangayab kan kwa na, di papakpakan latan kada kayaw asawa. Ay napasensya kan karyaw nga maasyanak lang amin kan ka. Takaanakan ka ka nga raw baraw. Iso nga isakit kamot Apay ngay asaan ngagtrabaho di bayaw mau. Kat nagdakkelan akarnay. Makigigyan lang arod kada kayaw. Amo yumiti na nga to, pregdan. Ti kaya na, isuda ti ayaban ti tao ngagtrabahaw. Anyan, grabe mo dagita at tao. Imala dala unay iti katugangam. Agpapadada iti ugalay. Alang arudan tay, panawang kay pay. Baliwan tay to, mantag istorya. Tanay, mapamutura say. Sigay baraw. Insan, umayak man. Apay bete. Pastor ka nak, tada umay ko itad kan ka. Sige, sumrak ka. Di ka mo ngamin imay idi pa blessing mi itilugan may. Itad ko kumadagito kan ka, Badbado dagito, naggapo iti abroad. Impaw it dagiti ipag kan katugangak. Ha? Adda pa'y couple shirt dito'y kukwayon kin ni bayaw. Ay, saan? Adda ba dumaki nila kaya ko bete? Kukwayo lang data. Ha? Branded pa adang ijay badume. Data kathaan sa nga branded. Ay, kasta aya. Dagito'y nga rod bestida kan pantalon ti alaamon, insan. Kan adapay bag dito'y no kayat mo. Ay, saan nan bete? Thank you latan. Itad mo langan ka dagijay sa agkailangan niya. Dagijay kakaasay nga tatao ti pang tedam. Tahan kami mat nga agbibisin iti kakasta, insan. Romana, inta kitaan ni tatang. Ha? Apay ni tatang? Intaray di ka nung arod iji ospital, tas makititiyan na. Ingga na nga naon ulaw. Uy, ay, sige nga ruta, agrubwatak. Masapul ka no nga operanda. Ay na, tay ka dati bato ti aprok. Ano ka no nga minti bato na. No saan na maopera. Amang ano kumaro ti sasadag. Apay nga ito'y private nga hospital ti Mayanyo. Ay, dito'y matinangyagan dyan ang itaray kanyak. Taiso nga minti kasid gan nga ospital. Sapay awan ko kwarta tayo, tatang. Ano sa inyo natagdiskitaran na ka? Ikay pala umutang ka nagiti kakasinsinyaw. Diyak pa'y kayat timatay. Kayat ko pa'y tiyagbiyagan na ka. Sige tag tinulong kami kani Manong Usling nga agdiskitar. Tatang! Bakay, manong ay tinauroryo at ulaw. Ay, kurang pa nga rod. Nagdakal mat nga minti mabayadan. Ado pa yan nagpatulong ngam kurang matladta. Anto'y tinayong mau, tayo naglakwak iti baboy ta. Sige nga rod. Iso pa nga pag nayon. Insan Romana, umayak man. Ay,
Insan mo dayay. In kapas tragay. Gundamayan mo tintag patulong ken kwa na bakay. Ison sa langan, ti saan nyo anasit ka nakabagyan niya? Ha? Insan, Ka na eh? adda kayo. Ay, ibag! Dumanong ka taoy! Anda kami tunag! Nadamag ko tinapasamak kini Uncle Insan. Iso nga umayak mang tad ititulong mi nga agasawa. Ha? Kat, naopera ka din ni Uncle. Saan pa nga rod insan tawan mat kwarta nga mausar? Kurang mate na urorme nga tulong. Manuti kurang na ngay Insan. Ibagam barang kabailan mi nga itad. Ay na. Agyaman nak insan. Talaga nga nagsingpat ka. Han ka nga naimot nga kasinsin. Kan uray bimak nang kangkat hang ka nga nagbalbaliw. Amuda kami latang nga talyawan nga kakasinsin mo. Ay na Insan, asino kumangay tagtitinulong no saan ada tayo. No adda ka sa pulan nyaw, di kay kumaagbain nga umasidag kada kami Insan. Tasi dadaan kami atumulong no adda lakid day. Ay, agyaman na kasinsin. Kat sorry ano medyo sinupsupladaan ka iti kalabas niya. Kinapudno na ada limad nga limad nga apal ko kanya minsan. Iso nga pasensya ka na. Ngam saanan tata. Han kan nga supladaan. Tanasing patkain san biyete. Inararakot ta sa wakti kasinsin na nagyamyaman. Tadakkel tinaitulong na idipan na ka-ospital ti katuganga. Kat kalpasan day binagbagak mo ti asawak, kat namiris na mo ti kamalina. Kat nagbalindamanan na nasingad iti tunggal maysa. Dinagdag na matan ti gabsat na ngagtrabaho, tapno makatulong mat iti masakit nga amada. Alakastan, to'y pagaya mo, Karyo. Nagkinawatan kami nga rod itinak, kat naklon na metlaeng ti Ahmed. Damok guraan na kami itagnanayon kan ni Elizabeth. Gaputasan miya kinanunungan ti relasyon da kan ni Nico. Ngam naklon na metlaeng ti amin, kat nakailiwliwagan. Katita, naragsak kami manan asa pamilya. Alakastan, ti pagayam mo, Rohel.